वेलकम बैक टू माय चैनल गीतांजलि ब्लॉग। हे दोस्तों आज आमी नामघरे जाम और मैं आपनालोকক देखाम आमी नामघर की करूँ और आमार नामघरটো आपनालोকক देखाम। तेतियाह'ले बलक आज भिडिओটো आरम्भ करूँ। नामघर पालोही और इफाले गेट बनाई आछे कारणे अलप आगेदि जाऊँ बलक। बलक सब बही आछे। इफाले किबा करि आछे साउंडे बोलो की কৈছে सरपन बनाइছে बुट मगु एबुर थৈ दिছে আৰু इफाले किबा करि আছে। এতিয়া আমি এখিনতে বহিম। নাম সামৰিলে এয়া প্ৰসাদ দি আছে। আশীৰ্বাদ লৈ আছে দস্তুক। সবে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ময়ো খাই আছো। सबरे खाই গল सब हाथ धुबले গৈছে ইফালে। এতিয়া আমি ঘৰলে যাম। দোস্ত আমি ঘৰ পালোহি। মই নামঘৰলৈ যোৱা ভিডিঅ চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।